di longkum ka gun alien. Oh, and the best part is I also get massager. Ni hap chu hap krong de pisah la ba shop. KR Enterprises baai ka one-stop solution na batay furniture seats haki yeng ba internet ki jongki ba phila pan pre-book I customized sofa set, dining table, dinner table, Godrej nalor ki ket kom ka budget bat ka design ka ba phikwa. Karu ka end-to-end construction solutions na do ka architect and planning hadu ki kam interior ki yeng thmai jongpi. Wani ka jat hak showroom jongki ka badan hapo yaw thme joai dan he ka office tri kam jongki hayo nong mensong shillong. Call ki number nam tang jing tip ba khamania. Kami perlok baru saya simpan sebab yang pilih share ni video mentas yang ya unboxing no. Let's unbox. Kini kedai ka Fiery Fox Gaming Chair kemala thiet mentala katu kani RTO itrela don tanda tip tamne khampat dio bane unbox hadu mentah ini unbox ngin page kalong kumnu bagan seburu ka link nang no phila ban yo ikani tende kalong kumnu sepo ya kata tip ngini page mentah tele bilang kwa susu bane ki unboxing ki pair selek na kapor mentah nemhe na su ngini page dan you sepo. Oh, nice. Oh, ngelaklet hiru ka rong iu bang order. Very first thing, dan kaman page installation instruction. Dari pimla ban page kani ti nice na nomor ba kan sa ba kidan ki jaj tiar ki ba phi hab ban page instruction kami phi page manual dari page manual pi sakul marlo ki bon ba ki ke ni min saya page itu. Tingin di page dan iu syah po ka ban kani ki singkli dan arteli singkli ki ba ki warra kani ko singkli kejat ko singkli kti try. Fiery Fox kini gede jong ka singkli try kani Fiery Fox na jrong Fiery Fox na po ang sipej hay kayat kani. Oh, kani ka jakasong. Di ni ka seat. Okay, ka finishing am dong do ta taru but kala biang hi kani pej na sya yu kalong kani rukam kidan ki clear hang ni ba phila ban screw te ka finishing okay I won't say hadu kata taru ka shu biang hi tama I love the color up kan tala yang sibit kalong kumnu speaker mo kani hang ni kedai ka platform man pensong suki te phila longkom di tu itu tung tu syo kini kedai ki handrest dan tu arteli uni di jing pensong kejat ba phila ban pensong ban aram kejat hang ni kani kedai ka jaka pensong kejat ha bro khoi kedai bida ka piol lada ngatrai kani amde piol lada te taman re ya kani pada kasini tashu kidan ki tools. Okay, kidan ki tools set ki screw ber ki wei dan tu. Ini gear. Yo do gear. Ini gear ban penhe pen kiu pen hiar ber ki wei ngam tip kumnuan pendai. Si patch bin. Finally this one. Okay, kini ru kidan ki screw nang ni na side kum tu. Kidan screw ni na side kum tu. Dian ru kum tu. Okay. Tah kam dar ben ra sit okay, mentang ini sedang install no, dan di issue dia apa ni pitch wa. Oh yeah, this one. Nanti bu ini tambah peduk beriu try. Belum nak saya ini baru kan. Let's fix it. Kani beningkong di kerja kasong. Tubuh satu hadian, ingin penyeng sya duni. Untuk beningkong bat kita yar. So beningkong mentang ingin pitch wa yaki, kemudian cushion, footrest, blah 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 blah. Finish product kalong kum tu. Insert the wheel directly into the base with force. Ingin watch wa yaki, tayar. Di hydraulic rudan bro. Ni ti suspension Maruti. Tap shwa ye ki tayar sha bro. Hai, singyo tayar ni per lai sau san riu tuli ki khamai tayar spare ye. Riu tuli take insyaallah dia na tayar spare pongsor ka we. Layo bani pas nah. Ayo syong kali le ni te. Biang. Ngalak menek skateboard le dah ni. Woo! Okay, anyway, ketu shwa nang tadi kita ini hydraulic part nang ni kum tu. Ori should have kum tu nak kami. Directly insert. Okay, kamu kam da shong kanum pet si la stang la pi. Wa ban pen ki tengah try kala ban ki tende le pi shong ka scam kamu kanum shots ni stai. Kyong sim shwa yu tei tenau belong kum ni. Kunu mana don kunu. Aril don kunu tu apsha shurut apsha. Oh, ni shwa yes. This side up. Kemudian kidan hang ni kitar ki ba phila ban le ki screw ber ki allen keys ba ki we tighten bro khacho now understanding. It's like if the legs wants to keep to the this thing to the here, you keep it like that.
Oh, so nice, man. Very nice technology, no? Ganito dekat siya ganito kom. Done. This one. Oh, lovely. This is my throne in their making. Okay, now we got that. Fix not saka gear ni. Very tiring. Ada. Di manufacturing company ni kijat je dekat pi. Penbiang na dong sedang tam fit ben. Okay, I am halfway through. Oh my goodness, this is so relaxing. I need a break. Yeah. Abhi kya karega? Oh, can I lower it? Can I lift it? Lift. Let's lift. Ooh! I can lift it up. I like what I did. Now we have the fox, and let's screw the fox here. Now we have the fox screw bolting into this thing. Oh, ouch. Now this kani kan bangin ni tap no kelalong kum cat. Oh, fancy. Okay, how do we do this? I can lock the position. So nice, man. So nice. Oh. Not done yet. Black and golden, bruh. Black and golden. And how do we do this? What is this? This is like, di longkum ka gun alien. Biang ba kalau kumlong installation ka. Pensuk bahai brokat larade ki kentei beriu makanaru. Ko abane hiru kasuk kamne ka mar ka bakhya. Oi. Le ayah kan. Oi. Ye kamer hai ga hame. This one. Ooh. What is this? I see a USB here. Oh. Like a massager? What is this? What is this, man? I don't know, man. What is this thing? Should I plug it somewhere? And how do I do that? By installing something like this. Nice, man. Kani tekala ikap kum katuka suki nya kali jong no. Lovely. Look at how everything fits so perfect. Nice. I like it. Oh, I love this. Oh, di bro. Ni jeng bas. Ni tate lok ba yula. Lom ko massage sudah thai gitu. Terpilih nak sedian show. Ladies and gentlemen, I give you Fiery Fox. Tiba kuat ban ai shabar ban yo jaka ban song ban buk jat ru long. Dosak. Di seriam mem gujong fi. And the best part is I also get massager. Yo massager ru juga por ke utu mentan di ban. Pila ban massage. 1 2 3. Sak. Bang. Tuh, done. Di bang đây. Đi, porlok. This is Fiery Fox. Sebut ki ke link pada description le pikwa ke dor kani ke poi ku mahnya ujar tam ye. Man compare ki be ki ba khamlong high end knet. This is more like entry level. Tuma quality solid. Fiery Fox. This is Fiery Fox. One. Shock. We have krong de pisa lah apa shock. Mau melatih one ni krong de pisa. Bazai. Terkejut lah kedor jonga almost kejut. Dah kamera menjong pi man dah menjong ama. Dah kamera jong tamang deh.
Ani mete fila sio tia deh nya. Ni too good. Belum UT ke sengkai. Irap sengkai. Nice, I love this. Kini kan long ke cat ke jong am tadi sekemat. Toh, belum lah abang. Done. Share, like, subscribe. Follow for more.